Saleliameng ko lelerai klokken kapagap suiban Japir pang kapagap wawiyudo ramas muna jaban share masanen kot o may siyo ako kaun lapalap kapag maramusaraw kalangan kapag kihong kamusabul mo malimba sa padrodore mo ni maran kaun cheeses sa kasaba kalangan kihong kamusabul mo malimba ko ang kit nan maranin ranwat kau magajinilila saraw manaman dingaling kau magajingkap katalangos sampa kalangan kiyang kamuyo Lord nan maranin kapon ranwat kau magajin muitangit Senesis ngak kau magajin kisageng git kisakisen mamaur oi kalangan kiyang kau kisakisen mamaur ngelat temasat usanos ale di sang KAUN-O sakapriyang kamuyat kapem kasaba kalangan ang kamakaun Jesus mawiyat kaunat sang kamaur amen. Amen. Kalangan ng KAUN-O o kalangan ng korusya metoda iban chaper so Wehi mensanga iban title ki yamo mana chaiban Pitsang Keriah okay yamo mana chaiban Pitsang Keriah so chaiban watat nan anyway sila na iglaso KAUN-O nan Senesis sa Keriah Senesis sa Keriah eulel silu KAUN-O mahsanihong Eipram Kohkohla sang nan sapwom rehn kisehmw sang ni imwen semomwen kowe kohla nan sahpw may pang kasalehiong ibang kihong kadaudok ngedehrie meban wiahla lapalap ibang kapaiaiukada o kalinganala atam wen wiahla men kapai ibang kapaiata irailakan makin kapaiaiukada Ahpw Keriah irailakan makin kapaiaiukada okay arya niya chaiban ka school ki yamuna chaiban Pitsang Keriah momona chaiban asa yamuna chaiban Pitsang kasambal chaiban asa Keriah ko sangya ong nan wasan wata Keriah kayo ako sa rehn KAUN-O okay Keriah ako sa rehn KAUN-O iduan wasan wata ako saya so may banggatin kak leo kataro Wehi mur KAUN-O Eipram en pidohisang rehn apanine ko kohla wasakis mabang kasalehiong so Wehi Eipram so me kairta es Ahpw son witchcraft son wunani so estu wutung posono okay raparapa ki yakoten lau KAUN-O mahsanihong raparapa ki KAUN-O wana melel Wehi ikot kay degi yaramas mahsanihong makomban rapagi komban tiar so okay pak chaikin sojo pungki nan ngana chaika chai chukum pungki tama chaikin rong kan ab chaikin chunok rapagi karda chai chukum tiar okay tama Eipram buya Estu pungi, Ahpw song bunani, eklang seli idol, tuwara wiya kapakapan seli, juga man sansak cakai, ong nan ngene estu pungi, arya kendukur lang yakoten, o KAUN-O mahsanihong, okay? KAUN-O mahsanihong en kohla, en pidohisang wasaw, pagkita wasami miyo katerap, anana choror la puyan utang kelebla, puyan sa KAUN-O mahsanihong en kakenrong mau okay anana dependong anana kakairata keleki coach so coach anana kisang wasame katerapa apana ledi sangi igarapana ekerapram kapaiaiukada wasame anapa mia te wasame abanan wurlang so ansome Eipram Kohkohla inau kame KAUN-O katkiyang okay inong kapaiata weno milale tuaja lain isu ki yang Eipram nan wata sibang ron wata we ron time Keriah okay so ya Keriah abang Keriah la irailakan me Keriah Eipram okay so Keriah ko sanya ko sa rehn KAUN-O Keriah kung sa rehn KAUN-O nan Deuteronomy riesa kisu isa keule riesa kono kot mahsanihong rehn men Israel kana so merepito yesanan Egypt mahsanihong rehn
miasangan Keriah isa Keriah mukmay na kwatak pwede time Deuteronomy riesa kisu isa keo le riesa kuno mahsanihong rehn miasangan Keriah isa Keriah kabangken pronounce on yourself kabangken ntayang maka kasapungay laku perangkot okay so wanara anso pagara mamorgo ko sunat waran naral masapwek kowe kuperangkot pwede ma resabe ko ngata KAUN-O rabana kerkenrai Keriah isa Keriah poran asamer wiahla okay tuwer Keriah raila dame bil Keriah na puksarau Deuteronomy riesa kisu isa bayo isa lemau ye idolatry the false god okay idolatry ni masanen bombe banda sansal cakai te sansal kapag sansal Yo kapag sansal tu idolatry ang KAUN-O uang kuperangkot supaya kita kaite ki sansal sangang Keriah mepil kota pun Israel sapol mangkot haramasakan ye disobeying parents te sapai ko ang papa nono ime menang ko suneto Keriah so Keriah puka Israel asayar me sapai ko ang papa nono kokoseli Keriah so Keriah koto mo kecela saya puksarawat itu yang ceban baik ceban morwarai ceban sabai kon papa nono cema morwarai unnatural sex nito na ikas school ki popot KAUN-O kapagata ololi Iran popot Iran kapara lawa utewi pun sampa unnatural sex tu era homosexual abe okay homosexual nana merka ya sampai belere pombe kaiteng kuperangkot olol potki olol ko banapopot kaiten lili ko banapopot kaite inang naramasmo ko sandi naramasmo Ahpw I mepilkin lugeto Keriah okay fornication adultery karer nanak lugeto Keriah rape lugeto Keriah injustice to helpless the weak haramas me child men we are matong generalte take advantage of them matwacha ngoy leader mana aramas me lead kan miacha me luwet realte ma mi ban men ta kisokol kisanga kolesan doja kisang kamau pakan ibil lugeto Keriah so doja nana chai wiaka mongkot chai gen lugeto Keriah okay so Keriah ko sanya ako sa rehn KAUN-O tame uang ku prak chel wia chai mimina Keriah nyamomon Keriah kenggoda po aramas ako sa rehn olenggot telenggot okay aramas me KAUN-O wia tatongi aramas me KAUN-O wia tatongi nan suswa weno riesak weno and so me chuswa ka luayer men Israel kano Israel peweti Jericho ako say declare ako sayame Keriah bang goyang isme bang bileu kawata temple okay nang Keriah Samuel euria sa keo man so me Saul bil sapay ko nga dar ko prangkot Samuel kasain Keriah la okay so kasambal chalen wow nagi sabol manggot chunta dakan momotso pogita KAUN-O irong rehn kapai rehn ta egerong rehn nanta tongkan merawiya so acai waun ke kot panggola pon acai waun ki ira menjali ban ta bete mangkoror kite pogita tamacai wiaya ngaramas mana ma KAUN-O pilata Keriah chale ke garoto potrail okay so Keriah kena kengosang rehn Olteli me KAUN-O yeta tongi representing God yan KAUN-O rehn kecaila ramas number silu Keriah kengosang rehn Satan okay so I ang kumalakan me apcha do da welcome ya kasamo ikmain nan Bible study it tami wiya ka school ki yamu muna chay ban Pitsang Keriah o mona ceban lelmo mona ceban diaria pasabangan Keriah ko sanya so
Keriah ko sang rehn KAUN-O. Keriah ko sang rehn olen kot te liang kot KAUN-O yet tongi. Okay, po ko sa yayar at ay ko sa ikamanaman. Tamak chel richungatar tanan lang. Tamak chel richiti pun sambawat. Okay, so mak kechaipan mamaliki sapol mangkot aramas meu yet tongi a Keriah ko to ko chai. Kaslua Keriah ko sang rehn Satan. Okay, so Satan Wehi long kung getrail kinalasan KAUN-O. KAUN-O powerful, Satan mia power. Apo sotra mana sotra parak ya mana ng court. Karata komyongo ya na sola tra court laut sam magchawiya pagtrangka release te tongi mana ng court nan sambawat. Okay? Was Satan mia sim power puegi ko saya kinalasan KAUN-O. So ang koras KAUN-O ya kinalasan. So dame Keriah yang memenako to sang rehn Satan, may you witchcraft, witch doctor sang magun wunani kan. Okay, Satanist. Ranchi ko sang anum sarawin Satan abara kinakyaki. Rampuka cha parasos, advertise o million in aramas Kohkohla rerai. Chachan rakatan kirai Satan, chachan rakatan kirai Lucifer. We want aramas akap chakay nan diwet nan mwewet. Okay? Kohkohla. Kohkohla niyang millions, ansa watch kaya dakchana namar ka po sa koros na sampa. Freemason duwa jay ralakan mepilkin. Puinin Satan, sangasangan puinin Satan. Puinin Satan ka mawiwiyata one world government ma. Aral kiskisin puin ka iral me ututrong. Ore, chay ka gundamara powerful po iwan aral tatok mo corona shutdown. Global for the first time. Ipuinin one world government den ma. Ipuinin Satanism ma. Okay, Freemason, witchcraft. So, magcharin ta mesocharain manaman, kaitek manaman, a power to the influence, kowe te. Okay, Wehi WHO, Israel power na Israel influence nan government sang nan ceremony sang nan songkan karataraka biasa chako sonetara mas changachamba. Okay, so ancestral priest tuwa okay pak chaikin mamor nan tiwat sa sair keme ancestral atay anin masoko makito Keriah po chay. Aman sarapini council last weekend da. Mama ay nono kala po kanyang sarawi apo bilwiya wini. Okay? Bibimang kakilakayang ka-child me ikoyerta na sangan mauro. Me sarawi yo kelay, wini yo kelay limba. Kamao pan wini yo, kamao. Akin sapung tra sumao te mela. Okay? Pagkita ancestral spirit sangan kapurungan ape ismakalokolo kaya. Pagkakot ko saya sangan ko say kay magasyo kiklasa ranay ay no kalapo. O nagi deta nan ngilen nan salangan serikan. Okay, so chais chukilang me sangan practice puka sangan wiwiya puka mag-child wiwiya. Tuwa chay pass down, child. Laba kito Keriah po yung pass la Keriah po. Gusto ang karos melikin KAUN-O masanang ko jamim ng Keriah. Yamo na chay laleti, yamo na chay kamelel. So cults the false religion. Megot me patak me ligan buksarawi. Ang lamawa, mamawa, smell good, it tastes good. Awa ligan puksarawi, ligan ko sa yame inchang Christ. O Pitsang Virgin Mother, o Pola, o Yasata. Okay, i kaspalan mo. I basanan puksarawian mo. Magchay mipilkin patak, i basanan na chay patangan mo. So yabe, toror. Ayaw tam basanan puksarawian. Aramas choror sang court, Christ court to, puyen kaprela, aramas ren court. Irong amawan mo,
personen patakan mo. So false religion nakakwatong chay Keriah. False religion ikiyang kumailer na example. Yukolan Bible study. Na John Bible study kan susubay lang okay religion cult. Okay makasaya Jesus tuwe japayan ki arael. So iwarni rael kete as restaurant. Pwede ma ebel biya na sarawe. Challenge soik sangga school kan mabanggo do kawik challa. Okay? Come on fire for Jesus, filled with the Holy Ghost. Ngan sarawi makawkawit kamu mau. Kom kak lugay rail to po kampan. Kiyang rail memele lo kama raila. Ama mo posonen saigin ja yaramen. Po kampan confused kampan inanen pungita. Wutingan trepel amen chailen pungita. Amen chailen confused amen po trick. Amen kamu yan rong laban chunok mele ban song meteyo. Okay, ban song meteyo. Chay chana na son, chay lananip sapal. Pungan sarawi ang gak patlong. Asa mangan saraw patlong, chay safe, magchay pampatiti ang puksarawi. Okay? So, false religion, agun wata Keriah, dami indag panay na yo. Isola ko wala po yakira. Ischomag ko laran tayo yung ray masanang goch nak iray bilang praise me chay ko. Are, pwede isola ko wala puin chay ko. Rasya leta ikaw ito. Tame uya iramoy pesang. Papa sa kautra yo mela. No popot murum popot seri kaping so chay bangak kilang. Keriah pokita ela KAUN-O wator komor. Akapun sa poki kita tongki malien. Kenda oy banaleta mo po masanang god. Yas cuma masanang god. Chay pampara kasampal ki kang kawela telusang kapai KAUN-O kiyang child. Okay, kumail pe kasal sili nang KAUN-O bata. Pwede kumail rong amay langgal man mesagin siya yang sapal. Okay? Pwede kumail anla rong kawe din wasang kautangkan mepit praksang tama puksaraw masani. Okay? Are may lamping ita roy men kula yang KAUN-O bata ya tu po rentam mama. Yermen wang seli pwede aramas. Chaiban tuecha men Keriah. Asa mo polo yung akang kuwi patak. Rakininan study mau. Tuecha ang samay kasay komanane study mau. Komanane chingiti. Komanane play wine. Komanane ale lesson kan mesakan post nan photos. Arda komprowi study. Study olo kayang sarawi. Pwede penchises masaniyar me sapol maramas rakinasa rong ya kupron ya kapitian imo na kairta so tama discipline so tama disciple ya so tama kawit kiniya masanang god puis so tama diang Bible school abe abu sapal ngayon wada sarawi aribanta sa main course tama yan buya main course mama so ikasayang KAUN-O loud po yang gakawid dia pumayban wrong steli na naisasa utan randunita. Okay? Keriah ini men kakela kayang kecil me tamen child lelel kas cuka. Keralakan me pelci yang dor mo child nan poson nan saya lakan poson wat rela lang san chocho. Okay, rela lang san chocho rime uyawi. Men Keriah kan regen wrong Paul rel nanchin study awaksamen Tesalonika kan remendag remehang loose. Okay? Arya rakin study rai wrong ma por men kapara kong puksarawi. Ay mi men kakela kay kumay. Lang okay chun Bible study ka. Kaparania. Tuajar ragodo wasa ko don church. Ko don kasawi som patako. Okay, miya mabirgo sa yata me. Kaschoken kita puksarawin Bombay. Yan ay puksarawin. Ya puksarawin Bombay yan. Ngais chukun watak puksarawan Bombay karetaya. Na inaramasaman maya pokata ngay totongki. Igen watak puksarawan way pokitay nang KAUN-O patay. Moy na atinay watak puksarawan Bombay rangkoros. Puyang gako dokosoy. Okay? Miya kaskasawi ya pong kola kaninda. Oh, ageng kola tayo pukchoror. Pukchoror notebook.
kompanana study poko mo yang gak pata kom chukak mamerka likcho ko do pata so chaka pogita soja am kamarain soja ay kamarain KAUN-O makingkido acha kamarain nana mengkabang gorur ke puegi pen Jesus masaninan madoi sa kriyaw silisa makom soja yang rogo to aria kom songki pasang kom song katora pasang aria men kakela kay che pilipila bang ko sang remi okay kom merong masanang god niyam pa numong KAUN-O soja ba ni takre menia momotso ko sangya atay mo atana chay momotso ka nothing Eschabanta menia momotso ko sangya aban mahsanihong tagawiayang ang Christ kay sabal deso kada tong deso kaga morgila deso okay kareta chelanana tatong common sense tuwaja main ko chojai wewe kita sabal mo wewe yana nay komi puyang gakyang morla imwen chay mimina ne munan sa persecution te nganenuang aban so mimi nan Arabic nation nan Iran, Iraq, Afghanistan, Palestine abe aban mimi nan momotso nganenuang okay ang yang nganenuang nan atay ministry in Bible study ko na bata aramas masa meretipan tuweya ime on my side men wrong men Bible study kalangan kita mauti aramas me kon merenen marangi masanang coach rai makinatak yarang koros okay si menga kela kay kumain poang ya iminang singol men that I have decided to follow Jesus so no turning back ong ya ay ko saya aja mga kapwa imen challenger waste time imen makabang kon nisang nikawaitin ngayon saraw ma KAUN-O muitang kenyang ko to nang KAUN-O patapweki KAUN-O limpakong komwi o men komwi yang KAUN-O patam naur pa komwi yang morla okay patang koros me ko saya scripture koros me ko saya eminence tapul mamail puk sarawi tami ko saya kemikin buat lo kaya why ngayay bots at ko doon puya kautak sabo ja why international so jo focus ang membombe pain asa malaktaw na uyawi pain ay mo yung wurla yesa me satan ma amen bombe ka asa chakara pa na ko to Bible study tuwa jay mokit kita membumpiga asa railo na padare asa me this is one world government me minapuk saraw me we koras pa wiahla por nuwang KAUN-O sa pulmakan rasa chakara pa ay ko to pa kareta inda mi sa ikin wata ikin biya sipsipel pagita isan la wata puk saraw impumbi Boyagi kami ye karaban ay check taw yan na nanchin watak puksarawin bombe so yerman waste time makomen Bible study melalim Bible study pokon bang klang one masanen court na nomon nor amakomen wiya wang selikom sa bang gerta o KAUN-O ban aw yawi komu yo bin masanong komi okay gininda hinanaliking kabaran ko po okay gininda it's chuman wrong po patakin Eipram okay ngoy kayta ngoy Eipram i-support Eipram pwede wiya kapakapi tatakin ko chang gola ponpe KAUN-O katarala Eipram sapa ngay kapakap ang samiyaleta Christ i-rapako momotso ipangahir momotso mes chuka kaudegin ya i-ikone me coach melal o parang yan na naiparaw ay pangahir wadak puksarawin tindaew ay golak hautak ischuklan lo kaya choror miya magangoror kanya ila kaya choror ischuklan manamanen court nan wasa may kautak ya okay karatan the main court men law makom yeyas kidomia momot sa may pangkairtaya iko sa yayar simen reprobit pagkaway lifetime Ahpw men ko saya boy mangkakela ka irailakan maganuyaw ang selina na rail poson marapan pursue God through us, terapan wrong, aray langgal mesa sa KAUN-O. Okay? So, we have
Anso may biasang kapagabo menlaw kitong ya yung sarawi kitong ya momot sa may bang kairta nan tame kin buat kataka imen kilang wiyaw po yang kairta tame kitong ya CMF kitong ya Christian Mission Fellowship so iya sarawian mo iya yang mo pareo mo na sapang ya kito ministry nefrio mangkola pompe so anso may kola pompe i support right support ministryo momot so wak pasang. Okay, momotso tuwe ipambil ka school kita akat momotso. Ap ministry tuwe trap ban momotso bueno tungata momotso. So Efrio makosang Amerika. Okay, aral foundation mimi Amerika. Colorado Springs. Kosang Amerika. All mawiyata Christian Mission Fellowship. Imewati la Efrio Fiji. Ari tama wiyaw pombe ija mawiyaw Fiji. Ral kapel ki dier mahsanihong par limau sotra tauli nim koros imentaki Efriom sotra tauli nim koros prabangkolan kalong ke mahsanihong armas koros ran kamorla ori armas kamorla ka rabangkola ya rabang padlo ng pros padlo ng Catholic padlo ng assemblies tama wiyaw Fiji ral suik ral rekang malde ko tok malde Efriom ari Efriom ko tatawi ata CMF okay Christian Mission Fellowship Eipram chapter Fiji 1980 Christian Mission Fellowship tataw yawi ta sang dito token Eipram na 1990 okay ari Eipram missionary ko pa katar selier so iwa melel pompe so dami kilang pompe ija mawiyaw Fiji pwegi rakata iwewe ne Eipram kowe kalok kilong aramas nan solang memiyayar kan nan momotso memiyayar kan pompe tuweta tamawiyaw Fiji tuweta tamawiyaw pompe Pros Catholic Assembly resuig nere laramas makamorla na Eipram. Ari imsarawi utacho kokouta pelangas. Utacho kokouta na sapwomwen pelangas. Pogita aramas karokolan sarawi resuig. Atamarawi ara pralamore. Okay, so sangan sawewe anane chelom potiyesang na momotso. Imakawan utaja lockdown. Amay momotso kang gareta ramay sa chubayang kolanan lang. Lockdown kisang child. Abiwewe ne Eipram. Kowan kamaralar mas kiyong red Allen salvation kapatolong nan momotso. Apa chay momotso kasoik. Ikaraban na red via chochoror. But it's a ministry. Kaidek church. Anyway, kaidek sedra kataban na chay kosko ya Ahpw I. Pakaidek ray makamor ka chay la with Jesus. Ahpw I mena insansad pakaidek patakan Eipram ko ema. Patak en sapol momo puk sarawi. Makompan so chuip sapal so chungen sarawi wasan so chungen sarawi karatay bang patpatawi bata o patagan assembly okay may mangi makchay so chuip maso chungen sarawi chita bo chay chay ban so chulo kaya choror maso chungen sarawi chita bo chay chay suka kamawiya laramas chay konong KAUN-O inanen mention san saltanan moren so lang ayay kichay pwinin assembly pwinin Eipram so chay pwinin sosa Kacay puinin sa KAUN-O to sangkot. Ima chay so chawi wiyak ko prangkot. Makchay puinin asa chay pan ngongki. Okay? Chay pan ngongki yon men kamarala. Terin men pompe. Tamar buya rasyuk lang kot retail. Tamar lang retail akamay. Tamar lang rengkot. Tamar lang kot retail man patak. Rasyuk lang lipon kot retail. Karadara kang yang solang, ne chailar maska. Kaskasay melen. Gera kolaro kasangachki. Achay kautang kampo restrokon KAUN-O. Resasa ya ikut, resalong alanum sarawi. Soro pangaki yang sarawi. Kamu yongoy makamorlak chanana kalaudela chakabaka. Kiyang kay sisolale. Rapaki coach lala utang coach pan kasaletak sabal malingan. KAUN-O coach pan sipala suwat te soutare naramas. Pogita apaka aramas meki rail mekin rail lakan. Kita jonto dokon momolso mebil kayo katiyama wiahla aramas renggodong KAUN-O. Apchaikin buye ngir pana kitiyo kat KAUN-O inenan incense wet nan ngene. Okay? Ngoy momolso yung meban utungata mahsanihong patapatak imempatong. Okay, karatay kin luke okay assembly kan meyasa merawutung kit tolong ngoy kay dege Eipram ngoy CMF i CMF mo ne Eipram ako lapon be
Ari cha momotso me wiahla I. So damage patangka songotroyogi pweging en sarawi. Okay? And so mga saraw bang patlong rewi. Kamapatip sa ba last month atrawe wepan songotroyo. Pagita pweging en sarawi. Menen sansal pwigara pa na chaypan Bible study. Okay? So kamay charamas. And so makumpang kamay charamas. Puksaraw masani meman panalo yang sinmejikijik mana kola nan hel dalusang aposon. Ako na ang prabron tsaka ini tsapang wari pakatartila ng kapin matawa. Matawa makomichon tatokin momotso man. Ija makomo sa patangki kailok. Ija mo sa patangki kailok. Makampil without knowing the truth. Kamo sayar makom lusang wingkod. Bogita? Jesus mangan momotso koros. O so chakak patangki kailok. So chapagyo. Okay? Jesus so chakak patangki kailok. Kareta makomo chon momotso. Chon tatokin momotso. Patangki kailok. So chakamorpa. Kamorpang KAUN-O remi. Kamder kamomoya yang memia. Sotra. Pagita? Jesus. Chaybangkin matawa me. Jesus mimire chain. So apan wiya tuweni. Makomyong ay praksan, chanana repent, o kata wiya ni tuweni. Okay? Karata, yan patapatagay, ikailong kiya kay momotso, iba na sayang ya, meso tsaka maure. Iba na sayang ya, magaitek, iba sa tiyan sa kuwen Jesus. O kita, Jesus roko to, sabol mo ko po roko to kamarala. Makom socha man roko to kamarala, socha wengko tremi. Hallelujah. Praise the Lord. So, songen kasansalen Keriah isumia, kasansalen Keriah isumia, kasansal koyo mo to chay pang watagati chaykak irong seli nan pena chal maur nan maur na chal panay magchal wiya maur ka Keriah ta kapai. Kasi yayar ma Keriah kung gosan ren KAUN-O, Keriah kung gosan ren sapul mangko charamas, Keriah kung gosan ren Satan. Okay? Keriah kung gosan ren Satan. Yes, in Keriah kan mental or emotional breakdown. Mental tuwedra aramaso mamao tra Kohkohla ba pui-pui-la. Tuwedra lose amalian. Okay, Keriah mo sign in Keriah. Mia pulopul chay kilang alia lu selipon be mental to address malia lo sotowiya tatok sa nang Keriah mo. Okay, chay mapanene kikan pananane kapakap kiyang kot o deliver to address kausasang pasano makusan ren KAUN-O Keriah kapakap kiyang kot pakmangkila makusan ren chepel mekiyang Keriah kausasang Keriah gawa. Okay? Sign in Keriah, repeated chronic disease. Chronic disease, sangan sumakan, matuwa check-in takowaki. Sangan diabetes, cancer, nongyong. Okay? Chachaka po kata sumachela babali chelinta may ay goa. Eng sinta memerem, Satan kiwe, te ekoda turu Keriah. Kambampalian po kita kaupam mo kahit kamabang. Song karas mo kaupatrail kahit kamapatrail. Eko san rin Satan. So mayo repeat karasa pa papakala po megila cancer ay papaw cancer amoy na isiri ka pang cancer mo kang Keriah. Okay, repeating. Check lang sumawa pass down. Ikara pa na check ang kulay mo uni. Rabanta, amya sumawan chana ng paninay. Tama rin tintang kichay. Keriah chang ng paninay. Okay, miscarriage to echa yola. Ewan pan menay kaskas ko kapay yola. Ewan pan menay kaskas kapay yola. Keriah. Okay, Keriah. Miyaman serapin me. Liseyan. Kola kasaw. Kapiten lapalap mesekilang market seli kola kasaw soja. Okay, ang yautan ngana nagduwaw yo ko dore po kitay kilang alatra Satan. Siya na nagapakap kiyo cows
murin kapakap kiyo kaus ngeno elise yanda. Okay, ya mia man serben mepil. Naijing koras mo ikapaman in seri mela. So, como sa ulang man kompan sa mo ita mela wan wiyawan pa mga kommamer. Kompan asatra me trepel mo. Kompan uda take authority. Kapakapin pewedi. Keriah yuk masan ngan south masan kemela patiye. Okay, abang patiye. So an sa may kapakap kila serbena menaseri ka memela. Eliseyan. Kita siapa muitala nan tuan trepel and we are within ganak chai sa kapakap tebupun sa tami chai ko na wiya. Breakdown in so aramas magalap miscarriage to which nerai seri kangalap mela moko sang ne witchcraft penene to which penene yome ragalap wunani nerai serikan aral nerai wan nerai lakante aral penene kan seri bangkala puyola pokita winanio iya number 1 target iya number 1 making kai ten mamalalan an witchcraft ye kemela ek chay banglang a portion ape i ruto i kalawan ngenen kemela o gola pilil nan White House magagaklang fellowsi irailakan maging sigisigan palian a portion ijang ngeno mo ngen kaima okay lenan White House from en kemela seri so dame biluyawi chel naichik yola kagak mo itala yola mo itala Keriah ko sayar me chepel is aftering that so chepananane paliano kaudi continue in financial insufficiency to magchekala purok taulul makas ko saya ma eusainin Keriah ma cheka wiahla dan senjak chekin wiahla chacha sa kolaya chekin wiahla dan senjak sa monio kolaya Keriah okay nan ay ran sarawyo may ko purmax songan kita klipin kauta ko apo sa sana mau tami yu patapatang kiyo nan malakay silu Isaac mawawa silu walu kodi silu Isaac ko kasaya may kin prapaya ya Mwomwen niya child tithes o offering niya child kisehmw kisehmw na child pai o child mayram Orya magchaiban so wawn ki atale isang giseo to jamon ki KAUN-O ni chai sent chaibil banking ko prok po nani nawo KAUN-O masani nan malakayo kom ka kwajak malakay silu Isaac ako saya somia makapan so klang papan para manin kau and their toke omitipso te omipay okay so manomu chala Opugi makompete ki kotore sang Isaac sapol mangkot at waisa ko KAUN-O bangki yang komi creativity te mind manage mind plani pomonioni chat okay so tuwa magchay ni chay moni kalap nagla kay ganinda kapun no moni nan pocket me porkapi tuwa che iban sotra na kolaya Keriah manin kau akak ngoy sa tamin din daw nan palian tai tingapo and so making sapek ikin tuwa moni ko do chanak po sapay ko mimini warams to sa breakdown kapal wiyawi me what makaban drain out money instead of quality Keriah tuwa manin kau ko do kawela seli metoto magana na money yang Artame luo tama koletio ko do Kohkohla. Okay, so kapaiaiukada court mimi po trial and some chicken bake. Chebang watak nan scripture kan may taulian kapaiaiukada court ekan mimi po trial. Okay, and some chicken bake. Nan Deuteronomy riyaisa kisu isa ke uller riyaisa kono may pangkachin watakatame. Tuwa kapai Isaac payo miya Keriah de Isaac payo miya so Keriah ko inananter araniya chaypan wata kodik chaypan tiara tame
And so chorus KAUN-O can masan chay sapaikiang chay lugeto Keriah. Masan chay sapaikiang lugeto Keriah. Okay, masan chay paikiang lugeto kapai. Imwen, principle and quotan mo. Imwen KAUN-O mo. So, KAUN-O in song magchay ban bil kasawi kita mak chay mimibang Keriah ye accident. Accident na prone do Jacque Lebaivalu. Accident ma Pitsang when come accident e ba limau abe mo kom konong mela. Mui song kami chay ban sa kom Keriah. Aman pastor an so me we are testimony an so me ken bongbong itikitikan ani. Anda me Israel ani kan mo ragan assignment dakay kin ko pipir selin nunran okay pipir selin ipo aprabangken masa ragan manen kau mo ina ataral rabangken min kailanal kilang sto sa me tanguk rabang kemela randa me mia light powe Israel me so long kan ramasak toke ame so sa kan waya tanguk tanong Israel ragan go after. So you're not going to be an accident. Karita kung banto tapong warom istosan, plead the blood of Jesus. Tawag istosan, nom tayakan, nom will, tawag pala waroman. Okay, plead the blood of Jesus. Pagkita assignment there, mimi po nalen. Ang cheban po sa KAUN-O, imi check an accident ki. Okay? Ngayon ito rin ay testimony, chor, me pitak yak chang po nal. Ansa mimi Pigailan nga ay po chapter mi pigailan na second delivery newspaper ni soran to chok lagay sa Keriah len may sangya okay kumail me ken meret chaman market ko sa kumpukata newspaper ni sombiro asambil changki la awari aloko utan straight or long right o kansa na mga mo chanas to sa ko may rekas chokan so back Jojo, iya sama KAUN-O makapitsang yam mela po ikin. Lelni mo inda ichang po dal. Tuwa jay mayor, tuwa jay mayor las chokon. Wiahla ray rauto pulipul newspaper ni box kan, pulipul ni stoa kan, chokon. Ikin pedi ba kung puriya mo iki ayap cha kanagela tataw karata iyasta. Tiren ansaw mi ko ng ohng la KAUN-O mo ito. Laso do it suicidal, the unnatural death. I mean, ikos ko saya yang aman managap me ikapakap ki me songon Luciam, ganyan me page songon Luciam. So ikos saya yang Luciam corresponds straight to hell. Okay? And so me aman me kila Luciam akchay sompatangkan yermen kowe patakin kan sa namapo na repenine kan inda. Mapo e kamal dear. Niyo mo ping kami lai sime mela Luciam nang puksaro me chay watakata Judas Iscariot pogida ekang repent ekang anda main court makong ya itipatar against you kom kak plewa leya akolatra lupuk asali Luciam pilduwe jo kami niyo mo pang kang kotoren KAUN-O puen sa wasakin kami kapal makom milalen komu yar ko sayang komu na yen Luciam tama mimi awi komu hell kay te kueng court karatak chay makin sarabeti Luciam kan yermen chiaray penene kan me Luciam Kohkohla nan lang okay meman men kemelai Kohkohla nan hell so suicidal death unnatural death that unnatural death kak armas kamoaiukada ba ko mela okay armas kamoaiukada ko mela so ngay nanan bil fiji wasame bil popot layaw mura nan balian tatawagan KAUN-O abil balian poisetan o kan nanjiyang yang kelay mia bil John momotso at neighbor bil sangan istyo mia po kukong ay po katakong kamongo among trawo isalakakasngak and so me salakakasngak nanjiyang alula sa chibigi yang winni ape apsep command se iti o kaos sangan ngen tame kangalanan mongo okay Israel rabang mongo jo medi jo wasaw okay kariyan tu aja Afrika be renok matongking tatokin witchcraft karetara kalap lelang ng kapal
ay relakan me solang ina na solang kelail po kita lenganan court anso koras kumpewe do dengan travel so unnatural death to jak chalana ma okay pak keperta ya ampane yan melar niya sa KAUN-O ma sa KAUN-O i mela ma KAUN-O moinakar ama sa KAUN-O i ta cha mela ko sa message ke mela okay ko sa Keriah ma o i chalaban imwen laba mela men o imwen laba mela men ako sa mi rasa so lang ko sa mga South Keriah. All right, child time sa perpa, you one time agan marara. Anyway, paano yung child last in scripture, emimenan Kalesia silu isak silu. Ta child pasapeng ong Keriah kan mag-child ka school kia. Ta child pasapeng. Anyway, may rabagida. Kalesia silu isak payo. Akas kasaya count Jesus. Ni count Jesus a bola a wire Keriah langata pon lobo. Okay? So count Jesus pola parya kit samalaro. Kung yung ngoy ibudinan diwet, Mwomwen na wala Keriah. Emitin na matamataw. So, nan real life, count Jesus walar amo Keriah pul pon lobo. Kung yung ngoy chabanda cha lady. Okay, chabanda cha lady. Karo ta cha suig, uda cha counta. Karata me count Jesus is a champion nan moren child Christian nan moren child so long pogita e wato kamor e kisang child Keriah ka koto ni sang rehn court pogita child budi kitip koto ni sang rehn ajay sahpw da ajay panene kan sahpw uang kurang coach magang kapulupul rehn contoh tawagan KAUN-O kan de me Satan kena tangking ke child Jesus walar Keriah ko pul 2000 years ago kamu yung ngoy chamwe dang Keriah sa cham tame wiyaw changgak susugi walar pul Keriah hallelujah ay benene ko liya katrap anyway chay kapakap kalkalangan kiyang count Jesus Pwede Jesus, KAUN-O paano rong kami, Keriah, nakamupulti, o kair talale, pwede Jesus, and Jesus, Keriah solar, tama KAUN-O irong re, we are righteous, okay? Makamu bil, sa pungalao, lalawa, dako sayaman, telipana daman, KAUN-O yatatongki, pakmangi tipo, KAUN-O nakong erpolopo. Mautingan chapel kan kom iri rong atra counta. Okay? Medueta iko sa yayar. Atay kapakapong nuutang eo me armas pilinta tong yama. Kumaikin kapakap tuwa chak maileler nan lang. Wanarail menuang yan me koros lelay kapakapabe. Maikin kapakap tuwa chak maileler nan lang. Of course, ningen kamuyong ay leler nan lang. Okay? Paluar tuwa chang ngeno mo yan, trap your spirit, ima kom mimi kisamba. Ama kom kamele la KAUN-O kom mela na clockwork, ngeno mo yan pangkulanan lang. Kareta, okay kapakapaka, ekonong kapakap nito ito mir nan lang. Yamo mo chay mir nan lang ni palingen. If it says, riawano, akasakasaya, we are seated highly with Christ. Okay, seated highly with Christ, tuwa chang, level in chaganda nan lang nan wawa kay talasang bilew nan lang up the third heaven iwasama Christ mimia ningen we are seated with Christ karetani ang bang kapakap kit chapel kam sutabang kasiya oh my chapel market men lao chapel mimi pam neman chapel peliapam KAUN-O win on the cross.
Karadam kabagaban kampang kabagaban magamir nalang. Hey! Mengkorur kisang comments ko breki. Ikarabang Bible study. Chailen bayaw sang nanaramas tiban o peren kita ma Christ wiahla kecil kecil kabagap meduajak cai minan lang. Otherwise ngay pangaki kabagap mipan kabagap ngay sa sama coach mamair te clock tababam birta te yada kak sapen. Okay? Kabagap naramas pungman kabagap naramas poson kapungula sang in chang Christ. Okay? Kapag kamelele o kapag kuburang kot eban aiso koros sapen. Karena kihong ay may problem, KAUN-O soja sabol mo problem. Ma omwi posonen kager para ko ang iskot instant miracle aiso koros. Karena chay bang kapag me chay minan lang. Iya kismas kadong apmelen aramas kin gidong yo comments kay me. Ong yakin men kokorur. Achay puko kapagap kinirael. Pwede rin kakotong KAUN-O pa KAUN-O ime sombatak. Ngoy so traman, ngoy so saman, KAUN-O ime sombatak. O KAUN-O ime mekoros. Okay? Soja un momotso, achay momotso ka, soja bang waik chala wasagis. KAUN-O kale. Hallelujah. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. Kalangan kiyang ko mo sabol mo limbak. Rosono mo kupro mo yo God. Release po ang sabol mo yaramas. Main koji pelian daw ikawela udangan treble. Udangan treble magin-exercise curse. Me Jesus walar po lobo. Ikapagap kiyang ko mo makorusya bang patpasang. Korusya bang kilangoy rong. Melelen sabol mo masan. Nganan uwang nganan kau Keriah. So dram punga manaman kanda tongi sabol mang kot aramas kapagabig. Melel chon momotso. Kapag kiyang mo leader kan korusya one paranen pros. Sombatak son kowe. Chon momotso. Chon momotso ang Catholic. Chon momotso ang CMF. Chon momotso ang assemblies. Chon momotso ang Eipram. Chon momotso koros med lusang kamor rengka kodong kamay. Sapmedo surrender rail more, look where young coming. Pokamorong kak podlong lalarail, posender mamorgi aramas. Asan kak mamorgi nganen code, mawya son kamoid, son sawas, son ka school, son kamarayan. Sodra ki taramas wewegin coming, masodra ngen sarawi, kom kachkito. Sodra at kel, sodra at heima, sodra at kelen pawedi, masodra coming kachkito. Kapag kiyang coming Lord. Kami yung katong kupuro kapayata. Kupuro kapayata more chorus. May wang yak lokwat. Ngano mo yung kupuro mo keleban po itang sansala. Sabon mo mo lingan keleban sansala. Sogit me ko troka. Sa kaparayang kami at kaping. Kasaba kalangan ng kamakaon Jesus. Mawiyat kaon at sangkamor. Amen. Amen. Bye.